Ikaze nanone twinjirane neza ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo, duhere neza muri teritwari ya Masisi ahabyutse urugamba karundura hagati y'igisirikare cy'intare za Sarambwe na coalition ya FARDC. Neza mw'abantu mwe, neza muri Masisi urugamba karundura rwambikanye ku buryo bukomeye, ni hagati y'igisirikare cy'intare za Sarambwe, ingabo z'abarundi FDLR ndetse na FARDC bifatanya na SADC ngo barashaka iki, ngo nta kindi uretse kwirukana byeruye M23 bakuzuza isezerano SADC yasezeranyije ubutegetsi bwa Kinshasa bose aribwo gutsemba byeruye kwirukana uyu mutwe ku butaka bwa Kongo. Gusa amakuru akomeye cyane aturuka muri iki gice nuko ngo urugamba karundurana n'ubu rukomeje kwambikana rwabuze gice hagati y'imando zombi muri iki gice. Igisirikare cy'intare za Sarambwe nacyo kikavuga neza ko ngo gikomeje kurwana kinyamwuga kirinda abasivile ibyabo ndetse gitsinda byeruye ibitero bya coalition ya FARDC. Gusa nanone amakuru akomeye cyane avuga neza ko ngo imirwano karundura yatangijwe n'igitero karundura cya gabwe isaha y'isa 8 z'urukera rwo kuri wa kabiri tariki ya 20 z'ukwezi kwa 8 2024. Kugeza ubu ngubu na makuru ahamye turakira y'ababa bapfiriye muri rugamba ngo dore ko rukomeje kwambikana ku buryo bukomeye, na makuru akomeye cyane turakomeza kubakurikirana gatanu ku kandi tukabagezaho amakuru y'idonido mu makuru turabagezaho mu masaha ari imbere ku byavuye muri rugamba rukomeye rukomeje guca ibintu muri teritwari ya Masisi. Sibyo gusa nanone kandi kuri ruhande neza teritwari ya Rucuru ibintu byamaze gukomera ku buryo bukomeye. Benshi mu baturage batuye muri ibi bice bigenzurwa n'igisirikare cy'intare za Sarambwe bakomeje guhungira mu bindi bice. Ese byifashe biteye bite? Iyi nayo ni ingingo ikomeye cyane ngira ngo tugarukeho gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Kugeza ubu amakuru akomeye cyane dutohoza ku mboni zacu zirozwa neza ku butaka bwa Kongo ziravuga neza ko teritwari ya Rucuru hakomeje kumvikana ibitero by'ubucengezi bya hato na hato ngo bikomeje kugabwa na FDLR ngo ziri kugaba udutero shuma tw'injyana muntu mu baturage batuye muri ibi bice, no udutero two kubasahura, kubavutsa ubuzima ndetse no gukora ibindi byaha ndengakamere ngo bigamije guhungabanya umutekano w'ibi bice byigarura n'igisirikare cy'intare zarambuka ku butaka bwa Kongo. Ibi byose ni ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kuranga igisirikare cya FDLR nyuma yo gukubitwa inshuro kikirukanwa mu bice byose cyari gikambitsemo neza muri teritwari, kigakurikiranwa kigakurwa ndetse no mu bindi bice bitandukanye ku butaka bwa Kongo nko muri teritwari ya Masisi. Kugeza ubu amakuru akomeye cyane aremeza neza ko nyuma y'uko FDLR zihungiye neza mu mujyi wa Goma zikamenya neza ko igisirikare cy'intare za Sarambwe ngo cyatangije ibikorwa karundura by'ubutasi byo kuneka bikomeye, aho zahungiye neza muri uyu mujyi ngo nanone zongeye kurizwa mwato zigahungishirizwa neza muri Kivu y'Amajyepfo. Bikavugwa neza ko ngo hari kongera gutegurirwa ubundi bitero shuma mu byo kugaba mu bice byose M23 igenzura ku butaka bwa Kongo. Ese byifashe bite nyuma y'uko ingabo za SADC umuryango wa SADC urahiriye ku mugaragaro ko ugiye gukomeza ibikorwa byose bya gisirikare n'ubufatanye n'ubutegetsi bwa Kinshasa bakirukana byeruye igisirikare cy'intare za Sarambwe ku butaka bwa Kongo? Birahindura iki muri uru rugamba karundura rukomeje guca ibintu ku butaka bwa Kongo? Ni mu gihe amakuru akomeye cyane atangazwa n'abasesenguzi bakurikirana hafi iby'uru rugamba bavuga neza ko ibintu karundura bigiye guhindura isura neza ku butaka bwa Kongo nyuma y'imyiteguro karundura ikomeje kuranga eta majoro ya FARDC na coalition yifatanya n'iki gisirikare mu bikorwa byose bya gisirikare mu ntambara karundura bakomeje guhanganamo n'igisirikare kinazamwe ku butaka bwa Kongo. Kugeza ubu kandi amakuru y'ibanga akomeye cyane aturuka muri iki gisirikare aremeza neza ko ingabo za SADC ziri mu butumwa bwiswe Summit RC ku butaka bwa Kongo nyuma y'uko zakomeje gutsindwa ibikorwa byose bya gisirikare. Operation zabereye ku butaka mu rugamba rwo ku butaka imbarangubone zakomeje gutsindwa ngo zigiye kwifashisha uburyo bw'ikoranabuhanga bakarwana bakoresheje indege ngo bakajujubya bikomeye igisirikare cy'intare za Sarambwe kikirukanwa ndetse kigatsembwa mu bice
ibice byose kirozwemo ku butaka bwa Kongo. Ese ibi biracura iki? Ibi biragira icyo bitanga muri uru rugamba bakomeje guhanganamo n'igisirikare kinazamwe ku butaka bwa Kongo. Gusa nanone amwe mu makuru akomeye cyane aturuka ku ruhande rw'igisirikare cy'intare za Sarambwe kirigamba neza ko ngo kiteguye ndetse cyabonye umwanya wo kwitegura uburyo ki kigomba kuburizamo ibitero byose bya koalisiyo ya FARDC, ndetse ko ibyizo ndege ngo byavugutiwe umuti ngo dore ko hari drone karundura ngo ziteguye guhangana n'izo ndege. Hakaba ubwirinzi karundura buzwi nka Aerobeta system bubarizwa neza muri teritwari ya Rucuru ngo bubungabunga ikirere cyose kigenzurwa na M23 ku butaka bwa Kongo. Ese ibi bizacyura iki? Iby'uru rugamba karundura dukomeje kwitega ngo rugiye guhinduka ku buryo bukomeye ku butaka bwa Kongo. Ibi nabyo ni amakuru akomeye cyane tuzajya tubageza akantu ku kandi ku bikomeje kubera ku butaka bwa Kongo. Si ibyo gusa, nanone kandi ku rundi ruhande neza duhereye mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma harakomeza kumvikana ibitero bya hato na hato ngo no kwikanga bikomeye igisirikare cy'intare za Sarambwe ngo gikomeje kugota uyu mujyi, bikanemezwa neza ko ngo gishobora kuba cyaramaze kohereza inasi zikomeye muri ibi bice bigenzurwa na koalisiyo ya FARDC ngo zoherejwe kugenzura akantu ku kandi mu bikorwa byose bya gisirikare bya koalisiyo ya FARDC. Mu basirikare nyamwinshi bahawe kugenzura uyu mujyi ngo bakarinda ibikorwa byose bya gisirikare by'intare za Sarambwe bikomeje gusatira uyu mujyi. Ariko nanone ku rundi ruhande neza mu nkengero z'umujyi wa Goma harumvikana urundi rupfu rukomeye rwahitanye barindwi mu gisirikare cya FARDC, 8 ba Wazalendo ndetse ngo na 11 wa FDLR. Ese byagenze bite? Operasiyo yakozwe ite neza mu nkengero za Goma? Ibi byose ni ibikorwa bikomeye operasiyo karundura zikomeje kurwa n'igisirikare cy'intare za Sarambwe ngo gishaka kuburizamo umugambi wa FARDC ukomeje kubuza impunzi z'abakongomani gutahuka zigasubirwa mu bice zaturutsemo bigenzurwa n'igisirikare cy'intare za Sarambwe ku butaka bwa Kongo. Si ibyo gusa, nanone kandi ku rundi ruhande neza ku kibuga mpuzamahanga cya Goma hasesekaye ibindi bitwaro karundura ngo byaturikijwe neza i Pretoria bigomba kwifashishwa n'umuryango wa MONUSCO SADC mu bikorwa byose ngo bya gisirikare mu rugamba rwo kwihanangiriza bikome M23 ku butaka bwose bwa Kongo. Ni mu gihe kandi umuryango wa SADC wongeye kwemeza ubufasha bukomeye kuri politike ya Kongo ndetse bakifatanya mu bikorwa byose bya gisirikare byo gutsintura M23 ku butaka bwa Kongo. Ibi byose ni ibyemeranyijwe mu nama karundura yateranye ku munsi w'ejo ubwo twari kuwa gatandatu tariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 2024. Inama yabaye ku nshuro ya 44 ibera neza Zimbabwe, ihuza abayobozi bose bakuri ibihugu bigize umuryango wa SADC uharanira ubukungu bwa Afrika y'Amajyepfo ngo biga ku byakomeza guteza imbere uyu muryango ndetse banagaruka nyirizina ku butumwa bukomeye boherejemo ingabo bwiswe Samidarisi ku butaka bwa Kongo ngo kwifatanya byeruye n'igisirikare cya FARDC gutsinsura batanga umusanzu ukomeye cyane ku butegetsi bwa Kinshasa mu rugamba karundura bakomeje guhanganamo n'igisirikare cy'intare Sarambwe ku butaka bwa Kongo. Ese byifashe bite? Barahindura iki? Biyemeje iki muri inama karundura? Mu byo bagarutseho ku bufasha karundura bemeye bwo gukomeza guhereza ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi byose nabyo ni amakuru akomeye cyane twamaze kumenya 5 kuri izi nkuru zikomeye. Si ibyo gusa, nanone kandi ku rundi ruhande nyuma y'uko igisirikare cy'intare za Sarambwe gikomeje gukora operasiyo karundura yo gusukura ibice byose byo muri teritwari ya Masisi, teritwari ya Rucuru n'ahandi hose bigora ku butaka bwa Kongo ngo yikirukana byeruye FDLR muri ibi bice byose ku butaka bwa Kongo. Biremezwa neza ko brigade igizwe n'abasirikari 200 muri FDLR ngo bamaze guhungira neza Kausibiega, aha naho bakomeje kwisuganyiriza ibikorwa byose bya gisirikare. Gusa muri iki gice harumvikana urugamba karundura rwongeye kuvuka hagati y'izi FDLR na Mayimayi Zarayira Mutomboke zibarizwa muri iki gice zitishimiye kuba FDLR yasesekaye muri ibi bice. Ese byifashe bite? Uru rugamba karundura rwagenze rute ruri guhuza FDLR zahungiye neza muri iki gice n'izi Mayimayi zisanzwe zibarizwa kuri iki gice kibarizwa neza ku butaka bwa Kongo? Si ibyo gusa, nanone kandi ku rundi ruhande amakamyo abiri ya koalisiyo ya FARDC yaje kuraswa ava Shovu yerekezwa neza Rusayu. Ni mu bikorwa byose bya gisirikare byo gukomeza guhangana na M23 ku butaka bwa Kongo ndetse ngo n'amakamyo yaragabye igitero karundura neza muri iki gice kigenzurwa n'igisirikare cy'intare za Sarambwe. Ese aya makamyo n'ubuhe bwoko yarasiwe he?
ibi byose nabyo ni mu makuru akomeye cyane tugiye kugaruka ku buryo burambuye ku butaka bwa Kongo. Niyo mpamvu nongeye kubatumira inshuti z'akadasohoka muze nanone duhure kuri uyu murongo mugari ubageza amakuru agezweho umutekano, politike na demokarasi. Duhure mukanda ku ijambo subscribe ni hasi gato kuri buto y'umutuku, mukande no kunzogera ubundi mujye mukomeza kubana natwe muri izi nkuru zikomeye. Neza Igoma mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru harumvikana ikindi cyoba gikomeye gikomeje kwibasira koalition ya FARDC, by'umwihariko bugatigisa bikomeye eta majoro ya FARDC yahawe kugenzura ibikorwa byose bya gisirikare byo kurinda uyu mujyi, hagakumirwa ibikorwa byose bya gisirikare by'intare za Sarambwe bikomeje gusatizwa uyu mujyi. Ni ibikorwa kandi bishobora gusiga uyu mutwe wigarura uyu mujyi ugakubita inshuro byeruye igisirikare cya FARDC. Kugeza ubu amakuru akomeye cyane akomeje guturuka neza Igoma aremeza neza ko ngubu icyitwa bariyeri gikomeje kongerwa mu bice byose bigiye bitandukanye bigize uyu mujyi wa Goma, ngo ari nyuma y'ikikango gikomeye. Hakekwa neza ko ng'abasirikare barenga 140 mu rwego rw'ubutasi bwa M23 bamaze gucengera uyu mujyi bagatangira ibikorwa byose bya barganisation n'ubutasi bukomeye, hagenzurwa ibikorwa byose bya gisirikare bikorwa na koalition ya FARDC muri iki gice. Ese ngibi byose bigamije kugenzura ati ese ibitero bya M23 byagabwa bite hakurikijwe imyiteguro ya FARDC. Aya na makuru yongeye gushimangirwa n'ubutasi bwa FARDC buvuga neza ko ngo bwamaze kwinjirirwa bukomeye n'igisirikare cy'intare za Sarambwe, ngo cyohereje abasirikare b'inasi bakomeye ngo bamaze kwivanga n'abaturage batuye muri uyu mujyi, ndetse ibi byose biragaza ubwoba bukomeye bukomeje kwibasira koalition ya FARDC muri bikorwa byo kurinda uyu mujyi. Ni mu gihe kandi hakomeje kumvikana amasasu ya hato na hato ngo ni gusubiranamo gukomeye. Ikikango gikomeye gikomeje kuranga koalition ya FARDC ikarasana mu buryo butunguranye cyane, bikavugwa neza ko ngiri kwikanga ibikorwa byose bya gisirikare bya M23, ikikanga neza ko uyu mutwe w'intare za Sarambwe ushobora kuba watatse igice kimwe cyagoma ku buryo bukomeye, nguko kuva kwa gatatu w'iki cyumweru buri joro n'urukerera hakomeje kumvikana amasasu, bikavugwa neza ko rimwe na rimwe ari FARDC iri kwikanga abawazarendo cyangwa se wazarendo ikikanga FDLR bagasubirana ku buryo bukomeye. Sibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande neza mu nkengero z'umujyi wa Goma harumvikana urundi rugamba rukomeye hagati y'igisirikare cy'intare za Sarambwe na koalition ya FARDC. Ni urugamba karundwa bivugwa neza ko rwabereye mu birometero 8 uvuye Goma werekeza Irucuru hagati y'igisirikare cy'intare za Sarambwe na koalition ya FARDC. Bivugwa neza ko benshi hafi bagera kuri 40 kuri koalition FARDC bapfiriye muri uru rugamba, nkuko mu mine zacu z'aya makuru twabagejejeho imibare yuko bapfuye haba ku ruhande rwa FARDC, uruhande rwa wazarendo na FDLR bose bapfiriye muri uru rugamba bahanganyemo n'igisirikare cy'intare za Sarambwe. Nanone ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma harumvikana indi deployment karundura, ibitwaro karabutaka byaturukijwe neza i Pretoria bigezwa neza Igoma, ngo nibigomba kwifashisha n'umuryango wa MONUSCO SADC. Bose barahiriye kwifatanya muri uru rugamba n'igisirikare cya FARDC bagatsinsura byeruye bakirukana M23 mu bice byose igenzura ku butaka bwa Kongo. Ibi ngo ni ibikoresho karundura byazaniwe MONUSCO yarahiriye ndetse ikemera ku mugaragaro ko igomba gufasha SADC mu butumwa bwiswe Samidas ku butaka bwa Kongo. Ni nyuma yuko kandi umuryango wa SADC mu nama ikomeye cyane yahuje abayobozi b'ibihugu bigize umuryango wateraniye neza Zimbabwe ku nshuro 44 biyemeje gufatanya byero n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugora muri ku butaka bwa Kongo, bagatsinda byose byeruye ingabo z'umutwe 20 ku butaka bwa Kongo, bakongera kandi ibi bikorwa byose bya gisirikare mu butumwa boherejemo ingabo bwiswe Samidas ku butaka bwa Kongo, bakanemera inkunga ikomeye cyane muri politike ya Kongo ngo yo kuyifasha kurandura ikibazo cya M23 burundu ku butaka bwa Kongo. Ese byifashe bite nyuma y'uko umuryango wa SADC ukomeje kugaragaza ko ugomba kongera ukuboko gukomeye muri bikorwa byose bya gisirikare? Kugeza ubu amakuru akomeye cyane atangazwa n'abamenyesha makuru n'abakurikirana hafi bagasesengura ibyo rugamba rukomeje guca ibintu ku butaka bwa Kongo, baremeza neza ko urugamba karundura rugomba gufata indi ntera rugakazwa ku buryo bukomeye mu bice byose byo ku butaka bwa Kongo, ko haba ku ruhande rwa M23 ku ruhande rwa koalition ya FARDC bose imyiteguro ari yose ndetse MONUSCO
ikomeje gushikirizwa ibikoresho karundura nyuma y'uko yemeje ko igomba kwifatanya na SADC mu bikorwa byose bya gisirikare, na SADC ikemererwa akayabo k'inkunga ikomeye cyane n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ngo mu bikorwa byose byo gushakira amahoro uburasirazuba bwa Kongo.